May kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa'y ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ket ita adtoy ti pakasaritaan na naadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao amang iwalin iti pamagbaga arakupon nanto ti panagsagama. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Kwartaman, Elsa. Awan kwartak. Agsapol kay ti trabahom, tapno da kwartam. Na? Pangip ipanam iti sweldom ngay danga. Kat, nagado paggastusan. Na- Siyak ti agbayad iti silaw, danom kan LPG dito'y balay. Pasaray siyak pa iti gumatang iti bagas kan si daan. Kahit, anya nga rod, sikat da trabaho na, isung agaros ka. Wen takasano, di kamotla sumapulon iti pagtrabahwam. Makauman ti kastoy. Kahit, anya nga rod itangay. Masurunak. Imbes asyak ti para balay, tasyak ti babae, baliktad mat. Agsapol kang aminan ay ti trabahom. Apay ayasang kadagulit mo day na. Ha? Makauma ka mat. Kastala ka na yung tipagbagam. Wala! Tapod na mo't asadot kang amin, Elmar! Na, itam, Anay ko! ha? Lawat ka, ay, Ayop ka kindi! Agruam ka naman kabkabil kanyak! Agsina talangan! Wen! Dahil talaga yam! Sina mo sina? Siya katipot-bot niyo ba? Danga! Sige, pumanaw kan dito yung balay! Tarabita! Anyagay, pinanawad na kan ni Elsa. Elmer. Ay, kastala tibiyag tatang. Awan na sakit na bakrang ka, tatang. Tarabita mutla, babae na jay. Ay, anak ko. Basol mo mutlang. No apay nagbali na tarabitab jay asawam. Ha! Talaga kit di akin na tao na tikas jay. Nalaing asumao. Makauma. Kit si kamit ngamin, anak ko. Di kamit ngamin nagsapol iti trabaho. Anya kayo matan? May sa kayo mat amakaringrang. Kas kaila dadail na plaka. Ulit-ulitan nyo dagiti pagbagayaw. Ha? Awan nga rin mati-master ka na trabaho. Apay nga min apilitan dak aya kag trabaho. Kat awan nga rin ba aplayan? Ay, sayang tinlipas mo a kursaw, anak ko. Tadi mo ba't may aplikar? Unto ka di. Di kayo man nagganat. Adan tulat ta ka di. Timing pa mo ta. Kila at tulat ta na dumteng da ita. Tatang. Ay, makapaikaw ba't ikaawan ni Elsa dito'y balay? Uwan nga ron Ay, sa bagay. Nagpakadamot iti husto. Ay, naumalakit din dayjay. Gapo iti aramid ti anak ta. Agasam mat nga minday ta. Awan lang arudan ti trabaho na. Nabisyo pa'y. Kan kanayon na pa'y akabilan ni Elsa. Sino mat nga iti saan ama o mga asawa? Ay, huwan nga ron
Ay, anyan aya. Sayang tinadal ti anak ta. Wan nga raw, inkarigatan ta a pinagadal. Nakaturpos nga agpaisaw. Ngam sadot mat amang ipakat iti inadal na. Huwag nga rod Ngam no bagbagaan tamat. Kaslanwang mat asumang daw. Ay, unay lakit din ayajay anak ta. Agtrabaho ka mat siguro itan, insan. Ha? Nay, anya ti kahit mo asawain, insan? Wana insan, tawanan tay pagbagasam. Ha? Abay, may salat pagbagasan ayamat, insan. Ha? Nagado dita. Nalakalaing tagsapon iti kasukat ni Elsa, insan. Anya? Napanan-manan jay anak mo. Bakit? Ay, jakam ah. Minalamutin arumwar. Ay, inton kwan, nabartek tumanan no sumangpait. No pangalalaan na nga taa iti pagbarbartek na. Katawan mutin ni Elsa pagdawdawatan na iti kwarta na. Ay, kat. Adaman nga ta sa balin na. Ay na, unay lakit di mutin na dyan nga anak mo. Tatila aramidin na. Isumat. Ay, balyodong paikinig. Ay ayatin ka, lalim. Kayat kang niya asawain. Sigurado ka ba, Elmer? Ang mga nalukwan na lamang? Saan? Talaga ngay ayatin ka, lalin. Please, agdin nata kuman. Di, paano yan? Saan tayo titira? Iuwi na kita sa bahay namin. Ikabalay kan, lalin. O sige, mahal din kasi kita, Elmer. Wen, amok day ta, lalin. Mariknak mitkait. Adda pa nagayat mo kanyak. At sana, hindi mo ako lukwan, Elmer? Si kalaang day ayatag, lalin. Promise. Nanang. Kadwak tinubyak. Nilalin. Ha, Agmano ak, nana? Ay, nanang? Diyos ko! Ha? Oh, nanang. Apay akas tao na amulagat yung anak kakita itinubyak. Napintas ka di unay? Ay, kuha. Ay, balasang ka. Ay, saan ka malamain? Aha? Nagkiting ngamin day tasan daw. Kun, na, imul-ul mo ta surpan mo. Ha? Mainit naman po. Ay na, kasta ti uso akawusitan, nanang. Ah, Ipakat nyo man ang tiki na old-fashion nyo ako nak. ay, Mala, pastrakan na kamain, tadituyin balay nga agnaad nilalin, nanang. Imbes nga agabang ta, agnaid talaangan diti balay, babes, tapno makatipid ta. Wen babes? Mahal talaga ang upa, ijay naggapwa? Wen, agasem mata 6,000 niya abang mungay. Naimbag diti balay ta libre. Silaw kendanumlat mabayadan. O sige, oray syakton ti makaamong agbayad iti bills tayo, Elmer? Ay, talaga? Ngam, nakababain mo lalin. Ikaw naman, Elmer? Awanan ti rumbang apagbainam. Kasi mag-asawa na tayo. agpanunot ka man, Elmer. Pilyam man matipakirirelasyonan. Saan aga po taadda trabaho na, kat sige ka mat asigay. Disente mo't ababain nila len, nanang. Kita man mati panagkaw-kawas na, Elmer. Kasjay aya, ti disente a babae. Hay na, kas dito uso abado itahan, nanang. Unay kalaki din ayamat. Sumapol ka nga minan iti pagtrabahwam anak kaw. Tasayang matinadal mo, no saan mo mat maipakat. Apay? Singirendak iti panang paadal yo kanyak, nanang? Ay saan nakasta? Ay, already yung iba ka. Amok asing singirenda kaon. Ngem saan aya nga obligasyon nyo anagan nagtimang paadal kadag iti anak yaw?
Iso adidag man dagdagan niyag trabaho. Tasa nagmad niyag daw-dawat iti kwartayaw. Elmer, sumagmamanula alawas ti panagsina da Elmer kan Elsa. Ngam nakasapula dagos iti kasukat ni Elsa. Ay, huwag nga roda. Ay, amok to matla a kwarta la ti kamat na kadag iti isang sangpit na dito'y balay. Kasano ngamin aya kat sadot mat ngagtrabaho. Di la mabain iti aramiden na. Natangken nga rodulo na. No bagbagam, sumungbat iti baribar. Ay, kaanun to nga tanga agnakam ti anak ta, lakay. Na, nagring manan ti cellphone ni Lalay. Hello? Oo, uwi ako. Ha, kanayon nga daw mawagkan kwa na. Oo, sige ina, sige. Namimiss ko na din kayo ng mga bata. Ah, O sige ina. I love you, babes. Bye! ha, babes. Na, sino nga'y dahi babes? Kat adamat dito'y balay ni Elmer, ngaw awagan na iti babes. Elmer, uuwi mo na ako sa amin. Ha? Ay, manay, kanayon ka lang agawid. Apay manin aya. Kailiw ko na kasi sila inay at itay. Ha? Ay, ikwa, sumurotak man mat nga raw, lalain. Ah? Ano? Kaya't kumati makapasyar iti lugar yaw, lalain. Ah? Kwa? Sa susunod na lang, Elmer. Kasi, nakakahiya kasi dyan balay mi. Takal-kalapaw lamang. Kaya sa susunod na lang, ha? No pumintas to dyan bahay mi. Sa kanto agpasyar doon, ha? Elmer, babe. Oh, ato'y nanang. Pakitsenda iyo? Ay, saanan balasang ko. Adda kwartak, tadamot na pasadaan ni tatang yu idi kalman. Ha? Iyag mo na ita, lalain. Tasyak ti mapan magkitsinda. Ha? Oh, ato'y Elmer. Sige. Ay, uuna yan. Ha? Ay, saglit lang ha? May tawag kasi ako. Elmer, apaya ka na yung ti panagring ti cellphone ni Lalay. Asino launay ti kasarsarita na iti cellphone na? Dagiti dadakkel na, nanang. Anya? Kat no nagawid mo ta ni jay lugar da, napanamot iniliw idan. Ay kat, mailiw damanin na. At da ibagakan ka, Elmer, Ang di mo ko mapanunutan apad padaksak ni Lalay. At da ngamin nangag ko ida ay sakbay anagawid di jay lugar da. Anya day ta, nanang. Saan aya a babes ti awag naken ka? Uwain, nanang. Apay ngay a babes ti awag na iti imawag ken kwa na. At dapay I love you na. Kun mamimiss ko na kayo ng mga bata. Kunana. Anya? Ay nakita anak ko. Paliiwam di asawam. Ang mga nusaan lasi ka ti asawa na. Ay na, nanang. Atap yu lang day ta. Saan yu la siguro anawatan timbagana? Ang mga no babes, tinagan ti kinasarita na. Naglawag tinangag ko, Elmer. Isa pa nagkunak. Nasaysaya at siguro no sinaamon nilalain. Tama nga noan niya ti mapasamak. Nanang, ipasigurado kada kayo, awan ti daga sa mapasamak. Diyak mabali na sinaan nila, Lane. Ay naanak ko. Ipalagip ko manan ti kanayon mi nga ibaga iti amam. Ti tao amang iwalin iti pamagbaga. Arakupan nantaw ti panagsagaba. Tandaan namday ta, anak ko. O sige, umuwi ka na, Elmer. Sunod na lang ako. Anya? Ay, saan tayo nagka-shopping? Pagawidin na kaon. Bigla kasing tumawag si Itay.
pinapauwi ako sa amin. Ha? O sige na, darasam, agawid kan. O bigyan na lang kita ng pera mo. O, Ah? agtoy. Sige nga raw. Yung, apay at tumalangkyaw ka. Ay, wala. O sige na, alis ka na kasi. Dali. Sige nga raw. Kiss ko pa. Ayok ka lalaki. Anay ko. Iso ka diti pangisok-sukat ang kanyak, laling. Lalakiro ka talaga. Elmar, takbo ka na. Wait. Di ka pumanaw. Nasaya ata nakariingan. Adda ka dito ospital. No kasta. Si Bibi agak pa'y nanang. Wa nanakaw. Ay na, una yan, ti kasta lang Nakakaasikan. Naparigat ka, iti hustaw. Mala, agawaam ti agpaimbag. Tasangwam ti darom kontrakan ka. Darom. Wan, nagdarom ti asawa nila lain. Anya? Dahito yan, ti bunga ti aramid mo, anak ko. Di kan tumot nga mindumdumngag ka na kami. Anya ngay ita. Napasama kan ka tay pagsasao akanayon mi nga ibagbaga. Tay tao amang iwalin iti pamagbaga. Arakupon nanto ti panagsagaba. Saan? Diyan kaya ti may balod nanang. Diyan kaya. Ay kasta na ti biyag, anak ko. Arakupam ti panagsagabam ita. Tasukir kamot nga main. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao amang iwalin iti pamagbaga, arakupon nanto ti panagsagaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.